Ninabotqasela kawasa kusayiko kamhlophe lapha ngaba nemakha production. Lapha ethu kwami ngithi 7 phezulu. Bahubhe hamba kanjani qhawala kithi silapha eNquthu namhlanje. Imeni ukukho umnumzane basibona bayifaka mazama nayisadle kokona ubawupha abanye bathi bakhuphe. Sanibonani nina. Sengila eNquthu. Ngenza lokho engakudalelwa ke bafana. Kunjalo nje kuMaskandi festival omkhulu waseNquthu. Nami ngibhena nyawo. Ngenza njalo. Sawubona bhuti wami. Ngiyaphila qhawela kithi njani sekuthokozela ukuba nawe namhlanje la. Siyabona kumnandi kudelile amakhazi ayashusha kodwa ngoba wathi uzoyenza lento noma kunjani wathi abalandeli zobajabulisa abalandeli bakho athi sibona lapha bekuphuthuma bekubhudukeza umanzi unjalo bathi hayi nale jacket siyoyomisa endlini bathi seyiwashela thina kumnandi qhawela kithi ngabe ikuphi office ukudlulisa kubalandeli bakho namhlanje nje ngoba ula eNquthu. Ngifisa ukuthi kona wonke umlandeli hayi wami kuphela waMaskandi ngoba noma ngabe ulandela muphuza kwethu fana ukuthi ulandela mina ngoba nje basenza lento nje sowele ngithi mina kunina qhubekani bafethu niseseke ngoba soqhubeka nathi sinenzele into yene emnandi soqhubeka sinika uthando enilidingayo ayikho into emnandi njengokuthi uthandwe abantu bakho ayikho into emnandi njengokuthi uphinde wenzele abantu bakho into abayidingayo kumakhazi impela kodwa indlela ogcole ngayo la ayikholakali ngoba lento iyasitshela ukuthi kusho ngempela senza into ethandwa abantu noNkulunkulu. Nina bedlula mithi ngiyakithi kwakhangela amankengane zinaye lapha insizwa ubahubhe uthi 7 phezulu kugcwelela eNquthu ngendlela esimanga usesijabulisile kangangoma udilika sethu njengamanje elakho nje lokuyibongela noma ngaphambi ukuthi ufike lapho qhawela kithi kunjani ebhodweni ngoba nje isikhathi sonyaka sikanjena siyazi wethu mase ziya kanjena asuka amabhodwe ehlihlima kuma nephi kunje kuyimanje nje sibangisana ngefridge kunengoma enje ephumile bafowethu ngicela wonke umuntu ongane ku-YouTube angane yonke indawo ikhona ithi sichamele efridge lo nyaka mina ngathi sami ngizongichamela efridge songa sichamele efridge uzazwa ku message gijima ungene ngomeni uthatha isihloko ufunde bese uyahamba udownload uzoyithola sibhizi kulonyaka bafowethu sichamele efridge iphumile yintsha sha new from the box wakwazi uMaskandi ekhuluma isigisi wena ngithanda nokho ngithi bafowethu uNkulunkulu anibusise ngibonga nemeya yaseNquthu ngoba inesandla esikhulu njengoba ngila kuyangijabulisa ukuthi ukuzehlisa kwami njengamanje sokungilethela izithelo angibonge Zulumnyama ondlela zimhlophe uyizwile nje bathi ke sichamele efrijini kulo December kuzobe kunjalo nje akukho kunye futhi ihamba kanjani indaba sidake siyabona